Ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 u Rwanda rwijihije isabukuru y'imyaka 31 rumaze rwibohoye. Kuri uyu munsi His Excellency Paul Kagame yavuze ijambo rikomeye cyane aho yongeye kugaruka ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'ibihugu bituranye muri rusange. Muri iki kiganiro rero turaza kuba twagaruka ku byo His Excellency yavuze muri iki kiganiro yavuze mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo n'umuntu utumva ururimi rw'ikinyarwanda nawe kuba yagira icyo akuramo. His Excellency Paul Kagame yakunze kuba yagaruka ku mutekano w'u Rwanda mu mezi yagiye ashira gihe u Rwanda rwarimo rwugarijwe n'ibihugu by'amahanga ndetse n'igihugu cy'abaturanyi Kongo, Burundi barushinja kuba rufasha umutwe wa M23 uba mu gihugu cya Kongo muri hagace k'uburasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe rero wamaze gufata uduce nka Bukavu ndetse na Goma, ngira ngo byose murabizi, ariko u Rwanda rwagiye rukomeza kuba rwashinjwa kuba ari rwo rufasha uyu mutwe w'izi nyeshyamba. His Excellency Paul Kagame rero yongeye kuba yabigarukaho mu kiganiro yatanze haya abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, yongera kugaragaza uburyo u Rwanda rwagiye ruhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko yongera gukomeza abaturage ko nta kibazo gihari, umutekano w'u Rwanda urizewe, ko uko byamera kose u Rwanda rugomba kuba rwacungirwa umutekano hatitawe ku bandi bantu bavuga ibyo bashaka. Hari aho yavuze ngo mu mezi yashize byarongeye bibaho, isi yose kandi yareberaga aho abacanshuro bavuye mu Burayi, abandi bohereza intwaro, imbunda, abasirikare ndetse n'ingabo n'ibindi byinshi byo kuba bafasha leta ya Kongo kuba yakica abaturage bayo kandi amahanga arebera. Ibi kandi banabikoze bafasha umutwe wasize ukoze jenoside hano mu Rwanda ukica abantu barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Yakomeje aravuga ko iti yaba rero mwari muzi byabaye nibwo mwari kumenya ko ikibazo atari FC23 ahubwo ikibazo bari baje kuba barwanya guverinoma y'u Rwanda. Yagize ati ibyabaye rero ni agace gatoya k'ibyo dushobora kuba twakora. Umwe muri bo bamaze kumenya ko nta kintu na kimwe bashobora kuba batwara u Rwanda, maze manika amaboko bemera kuba banyura mu Rwanda bagahabwa inzira basubiza mu gihugu cyabo mu mahoro. Twarabaherekeje tubaha inzira, turabaherekeza n'umutekano mwinshi, maze basubira mu bihugu byabo. Yakomeje agira ati rero abatekereza ko hari icyo badutwara batubuza umutekano, ati ntago bishoboka, ati byatubayeho rimwe kandi rimwe ni ryinshi, ntago bizongera kutubaho ukundi. Ati hari abatubwiye ko bafite ubushobozi bwo kuba batubuza umutekano turi hano i Kigali, hano mu murwa wacu, maze bakatubuza umutekano bari kure iyo ngiyo. Ati ariko natwe twarabasubije tuti dushobora kuba tudafite ubushobozi nk'ubwanyu, ariko tuzaza aho muri tuhabasange. Dufite ubushobozi mutazi, dushobora kuba twagenda kilometero 2000 turwana kubera ko dufite impamvu ituma turwana. Hari n'abavuga ko bafite drone zishobora kuba zarasa hano mu Rwanda i Kigali, tuzaza tubasange aho muri muzirasira maze tubonane. Ibyo rero ni bimwe mu byo His Excellency Paul Kagame yagiye avuga ku munsi wo kwibohora. Ni ijambo yavuze rirerire, tugerageje kuvuga bimwe mu byo yagarutseho, ariko reka turishyireho kugira ngo buri muntu wese yumve icyo His Excellency yavuze. Kandi burya ni umukuru w'igihugu cyacu, ndizera ko nta muntu utamukunda, twese turamukunda. Umuntu wagiye arwanira ishyaka ry'abaturage akumva ko kubaho neza kwe ni ukuba umuturage w'umunyarwanda wese ahari atuje, afite amahoro ndetse n'umutekano. Reka tubareke mukurikire iri jambo. In the recent months and so, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent. They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days were murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. So they came and gathered
along our border. If you people knew the stories of what was found in Goma, in Bukavu, and so on, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting so-called FCM-23, it was aimed at Rwanda. Boy, you ask them what happened. What happened was only a fraction of actually what we could do. The same people you've been seeing after making sure that they can not to do any harm to us, and they gave up, we gave them passage through here to go back home. We gave them passage. We gave them security. We made sure they went back home. But they could have perished if they really put up a fight. There's no question about it. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many. It will not happen again. You used it to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now, from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there. We have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack Rwanda, we will find you where you are launching those drones from. So, but we have said this many times before, and it was simply saying, please, there is no need to attack us, there is no need to threaten us. We don't threaten you. We don't wish you anything bad. Just, if you can't cooperate with us, leave us alone, please.